nshuro ya 60 abanyamerika bongeye kwihitiramo president ugomba kubayobora mu myaka 4 igiye kuza. Abakandida b'ingenzi bahanganye ni Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublika wategetse iki gihugu kuva mu 2017 kugera mu 2021, uhanganye na Kamala Harris w'ishyaka ry'abademokrate usanzwe ari vice presidente. Abanyamerika bafite uburenganzira bwo gutora bararenga miliyoni 240. Umunsi nyirizina wo gutora harimo abamaze gutora mbere y'igihe bagera kuri miliyoni 70, ariko bitemewe gutangaza ibyo batoye. Ntabwo haramenyekana uwatsinze, ariko umunota ku wundi televiziyo zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugenda zitangaza uko aba bakandida bagiye batorwa muri leta zinyuranye. Leta 40 muri 50 zamaze guhagarika amatora, zafunze ibiro by'itora. Mu masaha ya saa 10 za mu gitondo ku masaha ya hano mu Rwanda byari byamaze kumenyekana ko Donald Trump yatsindiye leta zirimo Louisiana, Ohio, Mississippi, Iowa, Montana, Utah, mu gihe Kamala Harris yatsindiye Colorado. Biratekerezwa ko ashobora no kuza gutsindira California. Leta zirindwi z'isibaniro nta mukandida urazitsindira. Muri izi leta zamaze gutsindirwa ahenshi bigaragara ko Donald Trump agenda atera intambwe arusha Kamala Harris. Nko muri Georgia bamaze kubarura hejuru ya 80% by'amajwi. Donald Trump afite amajwi 51.9%, mu gihe Kamala Harris afite 47.2%. Muri Caroline du Nord bamaze kubarura 71% by'amajwi. Donald Trump afite 52.3%, mu gihe Kamala Harris afite 46.5%. Aya majwi yose tuvuga arahindagurika buri kanya ku buryo n'ubu tubivuga ashobora kuba yamaze guhinduka. Byari byitezwe ndetse ni nako byagenze ko abanyamerika benshi bari bwitabira aya matora bitewe n'uburyo amashyaka yombi yashyize imbaraga mu gushishikariza abantu kwitabira amatora, ndetse n'imibare y'abatoye mbere y'igihe iri hejuru ugereranije n'amatora yo mu bihe byashize. Mu gutora ntabwo abanyamerika batoreye rimwe kubera ubunini bw'igihugu cyabo, kubera ko si nko mu Rwanda usanga turi ku masaha amwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kinini cyane ku buryo abaturage batoye uko leta zabo zagiye zifungura ibiro by'itora. Nkuko byatangajwe na CNN, ibiro by'amatora byafunguwe mbere y'ibindi ni byafunguwe muri leta zo mu burasirazuba zigera ku 8 zirimo Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire ndetse na Virginia. CNN yavuze ko ibiro byafunguye ku isaha ya saa 12 ku isaha yo mu burasirazuba bwa Amerika, ubwo hari saa 7 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda. Kuri iyi saha ya saa 12 kandi muri leta za Indiana na Kentucky mu bice byo mu burasirazuba ibiro by'itora byafunguwe, naho mu bice byo hagati muri izi leta ibiro by'itora byafunguwe saa 1 z'igitondo, ubwo hari saa 8 ku isaha yo mu Rwanda. Muri Maine ho ibiro by'itora byafunguwe ku isaha ya saa 12 yo muri Amerika, ubwo ni saa 7 z'i Kigali. Ariko mu byaro bituwe n'abaturage bari munsi ya 500 muri Maine ibiro by'itora byafunguwe saa 4 za mu gitondo. Ku isaha ya saa 1 mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hari saa 8 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda, muri leta zirenga 20 naho ibiro by'itora byafunguwe. Leta zafunguye ibiro by'itora kuri iyo saha zirimo Delaware, District of Columbia iri mu murwa mukuru Washington, Floride, aho bimwe mu biro by'itora byo muri iyi leta ya Floride biherereye mu gice cyo hagati byafunguwe ku isaha ya saa 2 ku isaha yo mu burasirazuba bwa Amerika, ubwo hari saa 9 inaha. Izindi leta zafunguye ibiro by'itora ku isaha ya saa 1 ubwo ni saa 8 zo mu Rwanda ni Georgia, Illinois, Maryland, Missouri, Pennsylvania. Initezweho kuba ariyo iri bugira uruhare mu kugena perezida uri butorwe, ni nkuko byagenze mu matora yatambutse. Izindi leta zafunguye ibiro by'itora kuri ayo masaha kimwe n'izindi twavuze mu kanya ni Rhode Island na Caroline y'Amajyepfo. Muri Tennessee naho ibiro by'itora biri mu miji cyangwa se ahantu hatuwe n'abantu barenga 120, ibiro by'itora byafunguwe ku isaha ya saa 1. Perezida ucyuye igihe Joe Biden yari muri White House. We ntabwo yagiye aho Kamala Harris n'ishyaka rye ry'abademokrate bategereje ibyavuye mu matora. Barabitegereje kuri aya masaha tubabwira ibi. Mu gihe mu Rwanda twageze ku wa gatatu, Perezida Biden mu minsi ya nyuma yo kwamamaza umukandida w'ishyaka yagabanije kugaragara cyane muri za campaign cyangwa se mu ruhame, ahubwo yahari abandi bantu bazwi cyane mu ishyaka barimo Barack Obama yungirije imyaka 8 nka vice president. Uku gutuza no kugabanya kugaragara nibyo Biden yakoze, aho ubu ngubu yicaye muri White House
areba niba umusimbura muri White House ari Donald Trump yasimbuye cyangwa se niba ari mugenzi we Kamala Harris wafashe umwanya we wo kwiyamamaza nyuma y'ahagarikiye ibikorwa byo kwiyamamaza kubera intege nke. Mu matora kandi hazamutse amajwi yumvikanye asaba ko Perezida Donald Trump adatora kubera ko yakatiwe n'inkiko kandi ngo amategeko ntabyemera. Ariko nta kibutabera bwabivuzeho kubera ko Donald Trump yatoreye muri Floride. Muri bane bahanganye aribo Donald Trump na J.D. Vance watoranijwe kwa azaba vice president igihe Donald Trump yatsinda, ndetse na Kamala Harris na Tim Walz yahisemo ko yamubera vice president. Uwatoye imbere y'abandi ni Senator J.D. Vance. Yatoreye muri leta ya Ohio ku biro by'itora bya Cincinnati. Vance yageze aho yagombaga gutorera ari kumwe n'umugore we Yusha n'abana babo babiri. Nubwo amatora yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kandi ku gihe, ariko nko muri Pennsylvania izwiho kuba iri mu zigena Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habayeho ikibazo aho ibiro by'itora bibiri byatinze gutangira gukora mu burengerazuba bwa Pennsylvania mu gace kitwa Allegheny. Byatewe no gutinda kw'abayobora amatora, ariko ibiro byaje gufungura. Madame Harris we ku rundi ruhande, ubwo yaganiraga n'abanyamakuru kuri radio ya Atlanta mu kiganiro cyitwa The Big Tiger Morning Show, we yasabye abaturage bamushyigikiye muri Georgia kwitabira ari benshi bakajya gutora. Ati uyu munsi tugomba kubikora, uyu ni umunsi w'amatora, nimwitabire mutore. Muri iki kiganiro Madame Harris yirinze cyane gukoresha izina rya Donald Trump, ahubwo uko yamugarukagaho yavugaga ngo uwo duhanganye, ntago yavugaga izina rye. Ku rundi ruhande, umunyamabanga wa leta muri Floride we yavuze ko ibyavuye mu matora biri butangazwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni kuri uyu wa gatatu, naho amajwi arimo kubarwa. Kandi Harris uyu munsi w'amatora uretse gukangurira abantu kujya gutora, by'umwihariko abo muri leta zihindagurika arizo swing states, akoresheje iyi radio yanabwiye abakunzi be cyangwa se abamushyigikiye ko mbere yo kwerekeza muri Howard University aho abademokrate bategerereje ibyavuye mu matora, yasangiye n'umuryango we ku mugoroba. Ku munsi w'amatora hagati hamenyekanye ko ngo hari abahanga mu bya mudasobwa cyangwa se abahackers b'Abarusiya bakoze video mpimbano bavuga ko muri Arizona habayemo ubujura mu matora. Ni video yashyizwe ku rubuga rwa X irebwa n'abantu bagera ku 236. Amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kuri iyi nshuro yitabiriwe cyane kubera ko nk'ubwo CNN yagaragaje uburyo urugo rw'umugabo n'umugore bo muri leta ya Pennsylvania baje gutora bari kumwe, ariko buri wese agatora bitandukanye n'undi. Ni Steve na Eve, umugore ni umudemokrate, umugabo akaba mu Republican. Ibi ntabwo biri kuri uru rugo gusa, hari imiryango myinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeze gutya. Aya matora kandi hari n'abayise urugamba nihangana hagati y'abagore n'abagabo, ngo kubera ko abagore benshi bashyigikiye Kamala Harris mu gihe abagabo bashyigikiye Donald Trump. Abagore bashyigikiye cyane Kamala Harris kubera politike ye yo gushyigikira ibyo gukuramo inda, ndetse abagabo bo barimo gushyigikira Donald Trump kubera politike ye mu birebana n'ubukungu. Ku rundi ruhande, Donald Trump nyuma ya J.D. Vance ushobora kuzamubera vice president mu gihe yaba atsinze amatora, we yatoreye muri leta ya Floride. Donald Trump yageze ku biro by'itora muri Palm Beach ari kumwe n'umugore we Melania, ndetse nyuma yo gutora yahise aganira n'itangazamakuru. Nk'uko abizwiho mu ijwi ryihagazeho, yavuze ko afite icyizere ko rwose ari butsinda amatora, gusa agaragaza ko biri butwara igihe kirekire kugira ngo hatangazwe ibyavuye mu matora. Ndetse abajijwe ku kuba ari busaba mushyigikiye kutishora mu bikorwa by'urugomo mu gihe yaba atsinzwe amatora nk'uko byagenze mu 2020, Donald Trump yavuze ko yumva atari buze kubikora. Ati ntabwo ndi bubikore kubera ko nta bikorwa by'urugomo biri bubeho, kubera ko abantu banjye ntabwo ari abanyarugomo, ni abantu batizera iby'urugomo. Kandi Donald Trump we n'abantu be bakeya bategerereje ibyavuye muri aya matora Mar-a-Lago Resort muri leta ya Floride. Ahangaha ni mu nzu ye. Bamwe mu bari kumwe nawe aho ategerereje ibyavuye mu matora barimo Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi wanamuhaye miliyoni zigera muri 75 z'amadolari yo kumufasha mu kwiyamamaza. Gusa muri aya matora habayemo gutungurana, aho bamwe mu barwanashyaka b'amashyaka batoye umukandida wo muri indi shyaka. Nk'ubwo muri Texas bamwe mu barwanashyaka b'aba Republican batoye Kamala Harris, ngo kubera ko ntabwo barababarira Donald Trump kubera ibyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 ubwo yagumuraga abari bamushyigikiye. Urugero rwatanzwe na CNN ni umuganga w'amenyo witwa Shaq Sutherland,
usanzwe ari umurepublicain yahamirije CNN ko nubwo ari umurepublicain ariko yatoye Kamala Harris. Ku rundi ruhande mu matora yo kuri uyu wa kabiri abanyamerika batoye bari hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere abastronaute aribo Butch Wilmore na Suni Williams ndetse n'uwitwa Don Petty batoye bari mu isanzure. Mu yandi magambo hari abantu batoye perezida muri Amerika batari ku isi. Amajwi y'abastronaute yabaruriwe mu biro by'itora biri mu gace ka Harris muri leta ya Texas ahatoreye abasaga miliyoni n'ibihumbi 200. Muri leta ya Minnesota guverineri wayo Tim Walz ushobora kuba vice president wa Repubulika mu gihe Kamala Harris n'ishyaka ry'abademokrate batorwa yabwiye bamwe mu bayaganiriye nabo ko Donald Trump ari bwemera ibyavuye mu matora mu gihe yaba atsinzwe amatora. Kandi nk'uko byabaye muri Texas aho hari abarepublicain batoye Kamala Harris, muri Arizona naho bamwe mu batoye Joe Biden mu 2020 bahisemo noneho gutora Donald Trump kuri iyi nshuro. Umwe mu batoreye muri Arizona witwa Georgian Marin yabwiye CNN ati mu myaka 4 natoye abademokrate ariko naratengushywe cyane, natengushywe n'ubuyobozi bwabo n'uburyo buri kimwe cyagenze. Uyu rero kuri iyi nshuro yahisemo Donald Trump. Ku rundi ruhande muri Michigan igipolisi cyafunze umusore w'imyaka 25 Isaac Sisel azira kuba yagaragaje ko ari bugabe igitero kuri Donald Trump mu gihe yabatsinzwe amatora. Kandi muri aya matora hari site zafunzwe hikangwa ko hari ibitero by'ibisasu biteze kuri ibyo biro by'itora. Gusa FBI yavuze ko amakuru yuko hari ibitero by'ibisasu bishobora guturikizwa ku biro by'itora muri leta zitandukanye ngo ari ibihuha bifite inkomoko mu Burusiya. Kandi muri aya matora muri leta zimwe na zimwe kubera gutinya ko hashobora kuvuka imvururu abashinzwe umutekano bongerewe by'umwihariko muri Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, Caroline du Nord, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington na Virginia y'uburengerazuba. Mu bindi bisa n'ibitangaje byabaye mu matora harimo nk'umukecuru ushaje cyane Madame Viola Ford Fletch w'imyaka 110 yatoreye Kamala Harris muri leta ya Oklahoma. Uyu yamenyekanye cyane nk'umwe mu barokotse ubwicanyi bwibasiye abirabura 1921 bwamenyekanye ku izina rya Tulsa Race Massacre. Ku rundi ruhande Elon Musk umuherwe wa mbere ku isi wagaragaye cyane mu kwiyamamaza kwa Donald Trump kuri uyu wa kabiri yahembye umuntu wa nyuma miliyoni y'amadolari muri leta ya Michigan. Ni gahunda yahembyemo abantu 18 atanga miliyoni 18 z'amadolari. Ibi yabikoze agira ngo azamure gushyigikira Donald Trump. Gusa leta ya Pennsylvania yaje guhagarika ibyo gutanga aya mafaranga kwa Elon Musk. No muri Arizona bamwe mu batora batanze ikirego kuri Musk na gahunda ye yo kwishyura abatora. Ku isaha ya saa 6 z'ijoro hano i Kigali ubwo hari saa 11 z'umugoroba muri Amerika, CNN yavuze ko Kamala Harris n'itsinda rye biteguye ko Donald Trump ashobora kuza gutangaza ko yatsinze amatora mbere yuko bikorwa n'ikigo kibifitiye uburenganzira. Gusa Donald Trump nawe yumvikanye avuga ko muri Pennsylvania harimo gukorwa ubujura bw'amajwi nubwo aterekanye ibimenyetso bihagije kuri iyo ngingo. Muri make rero nuko amasaha 13 yo gutora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenze. N'urugendo abanyamerika bakoze bahitamo hagati ya Donald Trump wigeze kuba perezida na Kamala Harris usanzwe ari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro by'itora birimo kugenda bifunga. Ubu hasigaye bike niba byose bitamaze gufunga ubwo twateguraga iyi nkuru.